Entina na Jantuah eko kwa pai wadwalai wo se won ti asese adentira to wenchemwe ato Ghana oye na wei bridge kese abafa Ghana akra montene so ama keko skura yi pen akra nyina yire amanfo japade asese ebi mawu atorenchem ato Ghana na Mahama se we declare ifiada se ifiada eye chese national Thanksgiving Day ye ko bompa ye edanyame ase na Jantuah so won ti ase it go kwa pai na wabe class John Mahama na ensema na Jantuah e ka kire Mahama no es da wadi ma de jagu so ese wani eni se ka kire be ma nkire mu no akire wadwen e de amame e wo comment section ayi penya block media mess wa say ni dey mu obe like video no da ma subscribe button somebody click notification and connect latest updates somebody kire wadwen da amame e wo comment section oba so na chefo so enya bi ahwe na kan phone nala money send app ena de ama o USA o UK o send ska edeko fie o person send ska ekoma onua bi na odi dwuma de bi edema e wo Ghana ha no mo na la for say use app no e fa send ska using promo code PENYAH TV na obecho $20 o send this kana na kodu Ghana nipa ko mobile money account na e ho na for so no acho $20 now let's go to the service here onum say ohwe Ghana ha no mo a oye ne any breach a e bofa Ghana mountain so no de nyamialim nukure ni any asefem in fact emu ya pa last 2 weeks ana Cape Coast ho no mo no ensuo to ye central region ensuo to bubu adan e ma say ni adan bubu ye dan be 58 ebubu ye say there was a flooding in central region Batamu ho no mo Akwana mache kwana asai mo a mo kwekrom ni ewe akwana mache montumi mba fallow montumi mba kwekrom embe yewe kwana asai aha nti sia akwana asai kwana ma abu Charlie, this is a live update from Kaswa Nyenyano. Kaswa Nyenyano. Hey, Rade. Hey. Live update. The only bridge that serves Nyenyano and its environs. Nyenyano is like the last you can say. The last time. ana enye ize ema mekwa no na me ko takrade na takrade unam kwan no so ko efri asempra so ekwa se na ensuo si yiri age kwan ni kuro ni nyina aboso no na busa enye ize enye fedi agrokra ema eno etikoda na ohwe na nsem Accra air flood ama even kwan enne 1st July 2026 kwa no weather forecasters for Jimet for echiremu se ensuo be sa to Accra ensuo kese pa gidigidi ebeto Accra na ne kaso ne Accra kaso we ne ba ho no ensuo beto ho ayisa no efri na ekosi 4th July stress Accra no ensuo akese na beto to ama eno abeyehu na no nansia na ensuo etoto Accra ho ma Accra nyina ayire ama even kwa me no kasai sofukum chacha ensuo yira fa na so ndama na so ndamu ne manyi na sai Nano Bamcho Kumchacha. I saw them new. I saw them Kumchacha. I saw if you new. Sunata sending menina. Control motion. The property may in property in these speakers in the menina and the machine. I say. Yina yemebo na disedi kichacha wakwa hihiem papa wo ni nyina kichacha so dem kichacha properties kichacha na properties kichacha I saw them new no.
PENYAH ɛwɔ dɛm ha ɛyi nyinaa wɔ no wɔ asɔre no dɛm nyinaa kum chacha dan penifo kum chacha dan ni nsuo no ebeturu ha nsuo no tɔya ebeturu baabi nsuo no ɛbɛka yi ana yɛsi atwea aba abɛduru ha ne saa ka untimi engu dada no ahai ɛna da any door and a window level and soon the counting in Macra to me in yeah, airport yiri. Hey, today I go airport area. Pa, what I saw was an eyesore. Hey, capital city. Pa, as a swimming pool. No. Ghana. Pa. So you land from plane inside. No, you dey go enter flat inside. Oh, this be bad, man. This be very, very bad. We for do something about this. Road to Jubilee House. Yiri ya say. For a better life. I switched for comfort. Look, your salary deserves better. Switch? Yeah. I switched my salary account to Fidelity Bank. And that's my jackpot. I get paid a month with no interest rate. Ghana miamia bebrebe na ane de na asefim areho. Yiri ama Ghana Digital Center crowd. Ho eflade ye. Just de ensu aya akra na nsen no. Enya asem kuma ama na ato anibre. Na no out of this no ane hu se enra flyer bi go viral on the internet. Ane nyina ne se ye edabia so de be National Thanksgiving and Prayer Day. I say first na say and 1st July 2026 no and year 2 was and National Prayers and Thanksgiving Day. Yes and no ye nyina ye be hia mu abom paye adanyame ase asa de o man no asenyame nsa. I was a program enya enanko na ye enne ene efiada. Enti enna no program e so ewo Accra no ewo State House ho no mo ema ebisa course ewo Kanda. Na Accra de no eye Christofo ana Kanda de no eye yenuam Muslimifo. Enti na no pe na excellency or State House ho no mo ase omu eye worship na owo ho no mo. Ebesi praises. Emma ono kra no eje microphone led him oledi him nyina na very nice. There shall be showers of blessing
This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Thank you. Showers of blessing. Emma said, I so for good am the Duncan Williams na omu asie just na but me hwe ma na ka me pen na guys ba se me hu no and they tell bia me hu na guys ni say na no kwase ni fie aflade eso na yiri no ni fie na guys fie aflade that say no Thanksgiving service na so man share the hu no cause on dey say Mahama e program bia na ohia sofo aya na oka ho but no as me hu na se ora say Emma Mahama ewie ho no no wie state house ho no no e Christopher de no osa abo night na ka mu Emma hokwana se ensuo ne pedinto hwa no kura ambla already ma catro se Jimet eche se enne 5 pm aircon ensuo beto akra eti ase ensuo na petepete akra ho no mo anti ne kura no Mahama na di chini asine so e wo state house ho no mo Emma sa de ne bese ne ko kanda Emma okọ John ye nuam mosramifo ana omo elbobo mpaye omo tanya se ye danya me asefo enkwa ene apomudin a ode amaye ne yesa de oman Ghana no ahye ne nsa atoranchem ani oye ne elbofo Ghana ha dodo nti okese na emrem na ohun Ghana mabo ai se be ko wie ni nyina nyam yadoma efiada na sa program we na ekoson eno ana na Jantuah se on se ono no ensiri ni trim e de ba de da esi aye bo mpaye ada ho ase eti na Jantuah in fact wa be crash John Mahama na nsema na Jantuah ekeka no ma no we etimi nka bi say ebe plan your life ye ni adwene ye no yes Friday Ghana for nkobo mpaye day Ghana 1960 1960 2026 next how many years yeah republic how many years ni yeah how many years ni 67 66 yeah 66 Inti yekoden yankopon ase say this 66 years imam for ba ko omewie sika omagye asofo mu be bom empire sika ye begye emu tenta kese sika ye be se no ade yekoden yankopon ase say ye this 66 years 66 years when ewu 66 years a wontimi wie hospital ko akodi 66 years koden yankopon ase for den Ke momi enka no kra nkyere ye ye de nyamesom hypocrisy nyaatwum nyamesom ne saana Ghana yentimi nkoy animo ye ya kwadwofo ama ye ya ne de akose nyame na yentimi nka ho asem ye ya ne de akose nyame ene Nyankopon say mesi me free abusua ye mpaibo me gye mpaibo di but we nye mpaibo and the President John Mahama papa eye waste time infaso ni so President Magufuli ade no kai President Magufuli na oye Tanzania president. He was the only president or buyer was say independence kwa Tanzania ye ni eduru wa ye be gadane de akwa kwase nwura ye nsa sika no nkomache ne ye be wie na mfaso bia ni so President Magufuli wawu enso obedi na kakra no e wo Tanzania Magufuli Kocheki nyoma oyeye. Kocheki Tanzania president. O say mean di sa independence menye edruwa ye de betesa. Oyeye nso mani yeyi ya nse sika. Da bain na yetimi atena sen. Ti me expectation ka President John Mahama beka say, "Hey, enra Dr. Bawumia Kasai, okasa te se Ghana ni. Say nya afi ne de flood ne be ye MPP ni NDC ye nyai. Inti kami expect Friday no enye national dialogue president to ho Dr. Bawumia to ho parliamentarians to ho na other stakeholders to ho Friday ewo Black Star Square na ye adwina na say Jubilee House na wo mu dwini opposition ne omomu abemu adwini say
Flooding ye burn a day, flooding no Ghana, 66 years Republic, flooding no ye burn a day, Galamsen ye burn a day, Kuyayan ye burn a day, hospital ye burn a day, a Jumasama anyhow ye burn a day. You could waste time kobompai. You waste time dodo. You waste time dodo. You could spend 2-3 hours. You be a kankwa ye be bo. Sa kano obi efie insu afano sa sikano ke betimi dia boa. You could just sika says you see sika ne 50,000 kra ye ka. Sa 50,000 no. Ye di ma obi a ne mawu ankra mienu ono mu mawu ne bawu nkra ebi kra ya sese omu wonsuom ebni 50,000 pon ye be say no or Friday because ye koden yankopon ase a. Sa useless ventures we dey any say. Enyoma ehu hia nko a yentimi njene ye ti ye dwene pa ne nye waste of time. It's Friday yesem nkobon mpae enye bibia na ehuhum Moses wie ya wo ye na adwe so opagya nani na mame nka nkere na anidie kwaso na obo kwaso mame ni asofo ni imamfo no enkasa etore bia mo nso mo ka ho na oman no esei imam ni asofo no mo ka ho mo mpese mo meka no kra kire mpanyifo no because we asofo wa ye ho MPP ni NDC we imam wa ye ho NDC ni MPP it is wa ban ba dia wo nka Samre NDC asofo ni NDC imam fo nyina no say President John Mahama ye bibi omuntimi nka omusuro so ometimi aka enso na no mu opposition ni na Akufo-Addo address no yenyan mom preaching nyina efentia MPP ene na Akufo-Addo enne na aban abanti ontimi nka because mekwa akogina ho ama mu wie ne ebom paye a mo beji sika gum botom nti asofo ni ntimi nka because omu mere na aba nti asofo bebre bi beba Ashanti region nkran voter region asofo ni imam fo ko gina ho ye wi a ya pe envelope amamu ntimi nka say a waste of time say enye de hia ni. This is not the time ye kwaka se ekosia because Ghana this is the 66 republic into yokodenya nkopon ase. This is the time my country president say hey president wadalma yesro papa enye de hia ni say ma yenwene mampanyfo ne nwene yenkotena ase sa asofo ne imamfo behia o mini technocrat ne nyina yenjintumi hia ne yenwene say ebeye den and Ashanti region, ye jai galam say na ekoso obosomtwe no, ye jai galam say na ekoso obeposo no, ye jai enyomahunu na ye na ye tutu nra gu basa no. Ebe de na yetimi anya sa asofo ne imam Ashanti region a, omu beka say we de ye nko na emom ye ndwene mfa ha, ye betimi anya bi. But we are bay, you should say sa ye kosra kire president. May God bless the president. In the mighty name, ye be bompaya kese ye nimu mpaye. Yen hwehwe mu dodo nyankopon tie yen nya atwom aka cho se mpaibo esesa ye hyebra kasa mpaibo we ya boa from 19 kodu hoho nka sesa ya adwen nya ni nyankopon tie onim yakomam broni ni mompaye sa enye so nsum nyame o but mpaibo hunu a yen ye bo no mo sa because we are planning a life. Kwame Nkrumah planning 7-year development plan. Dia ne de ye politics amana say. Adie nso o kan ye enne ye see ye yusu a. Me say ye yusu Kwame Nkrumah 7-year development plan a. I'm telling you say anka party whether in this one people who hear manifesto biem. Offer Kwame Nkrumah 7-year development plan a. That is enough. Yeah, Radi Nyankopon. No my be pan na we brese. Enti de bi ebe sori ni akasa saa. Enti de bia ne ensori nkasa enti yentimi nya mpanyifo a wo metimi aka bibia kire ye kakra. So when is someone na Jantuah abufuo so na ni bra so pa when is someone ka kire ma wo kire say a total waste of time. It doesn't make any sense. Kire wa dwe ma me e wo comment section. I PENYAH Media Accra.